konkana no kukitera hansi aliyo nakitera hansi atakandi osobola otyo okusituka n'ogenda ku TV eggwanga n'ogamba omuyimbi asinga mu Uganda Rastadog mu Western Uganda oba totukubye ekigo omuntu yenna alemedde okukozesa n'amaanyi ajagamba nti bamulozi naye gwe gwotamanyi ssabo gye liri niwe genda ologe oba Shukran nawe oyitayo lwaki wagira nyere aizo wemba ndoga neeroga byange kubanga essabo liririmu gye ngenda okusiranyiza Amoni gye ngenda okujja eddagala lyengenda okumponi akacu Burakachu sagala gamentu bamuroga sagala gamentu burakachu tewali kintu kisinga kusinga okubeera okuroga ng'olulimi lwe lusooka okuroga amyamukuba niyo kindi shuwa stage yarajimpira yes otamuhire sense tinga muhire sense big up oyo wakabikonka yamba wonyo banyarwanda banje abarukundeba Western Media TV hamwe na Ankole Media TV nitwe bantu abakisingire. Yes, right. Amazina ganje nibanyeta Kansala Amon 256 kandi ndio wa Western Media TV anyine nabanywana banje aba Ankole Media TV hamwe na banywana wanje ndijo barukweta Elijah orukuruga Great African Radio erizoba nabasakwani ngurondera ba celebrities bawe abo mu burenje rizoba tubase kwantuganira ho nabo kimwe bibiri ubundi ubwiragamba unyina aha nibamweta Nicklee ahanyineho MC Shukran nyineho Eli King nyineho Elijah nyineho DJ Inox nyineho Beazine Serebo Ambarara erizoba ninyera tubaze tugambe entertainment turebe niki ekiriyo mu entertainment industry zagamba alba DJ tugambe Yabeshongozi tugambe alba Mcees tubase kureba kuko abantu no bamwe abakubasa kugeza bagatambuza entertainment industry tegeka zahare ninge kaguma ebandami nari nyenda maze ntandike na no mwami obo barukweta Nicklee ndamusi abantu atimbara museki tuyina cyo kubara musi zenye no busungu niyo mwene ko kundeba ti atimbara musengu bakura kare kambara musi konkangabe ramusi abahaji kandi ramusi abahaji mazima tubakunda abahaji ko gire ngo tumuruho Orutaro konkanye ne ekinaga cyanjye hati Nicklee nanye nakubanza kubuza iwe Nicklee nitukumanya ko muntu amazire obwiro wingi omu entertainment industry nayenda kubuza enkoragana Yabeshongozi ba Western na ba DJs na ba MCs Elieta hati enkoragana Yabeshongozi ba Western na ba MCs na ba DJs ikabire tarimbi konka Western twine kizubu cy'abantu bake akakunguka abantu bake nibahabo abakwenda ko hindura ngo nibamanya niba boss n'abamani nyoni yenda kugambira Amon ahansi ya mukame kitaro umuntu wa mani ahubwo koje ngo nuri wa mani kuno hangare myaka 10 kogire ngo abantu bine mental deje bakajimanya ngo naho ore kwereba ngo uri wa mani tori wa mani bakabire buri omwe namuhereze kitirisa obusikirisha you understand because what we need here in Western Uganda we need first of all we need unity we don't need congregation that separation yati wo mumbeshongozi ba Western Uganda mba DJ mba MC okushanga buri muntu nagira ati nyewe umweshongozi wanje no oriya akagira ati nyo DJ wanje no goba MC wanje no you understand we don't need that nyine ho muntu omwe oyine cyeshongoro tsya mbageta Hanifa akarija yes nyine muntu omwe mbageta MC mo kishaka nyangwe cyeshongoro kacheshongora kubi munonga wa Ahagati muto kutambura no kigamba hoki hati tokubanzo kareba hati nka MC mokse akarema kumanya hashemye kuba naza ya crossing line yaza takoyeshongora tunagira ngo nomeshongozi wa hip hop na hip hop nkitakoma kugifolowinga aja buri ati wa mutwaro muza Saifa wasinga abarara bari kubyabo wasinga abarara basigade bari kubyabo wa muhemu ya ukamutwaro mu ya Kansala Amon twine Saifa wasinga abarara bari kubyabo wasinga abarara wa muyamo kamutwaro mu ya Great African wasinga abarara bari ubwo no mweshongo emizera kushagira ngo ni omukweshongoro omwena niwe yabarese nagamba ngo akareta Rage ya leta Nicklee ya leta mwene himwe Yabeshongozi ba Western ndena aba mentioning ngo niwe yabarese nitegekeka mutusheme kwantereza respect ndeti yagamba nka legend koza rajya ni legend akemera yajangu Nicklee yayimba bubi mu ruyimba runo rwandi badero rungi omwandisi yarwandika rungi na Nicklee yava ku beat tinkumanya aha bwachi mutaku respectinga legend wanyu ninga timukwiciriza une legend that's a bullshit man it's a bullshit wakubata genda kategere mukse ngabata kategere
tamanyi luzungu yasoma neze kanchikomye usigenda chitwara wa memo kushe akabire na manyena kuyeye yaba takamanyire na kuyeta kuza kumanyecha ahakuzi abo kuba mukusakabe na respecting abantu abinayi bakire because ati wemo kushe waka ayinakiriye kikwate ntimanyi okitegeera Nicklee areshongera ya cheshongoro cha challenge omukeshongoro cheshongoro cha challenge wa cheshongora na omweshongozo bari kweta Prince Exit kutwabire turi yatwareba nawe yagarika kandi yakora version ndijo in fact no mu video yi wakoze rest turamureberemo tinkumanya akabaho cheshongoro kachimwibaho mukarwana mukagiro mutikiza na mukayomba akabaho hati nicho kwenda kugambira ati nicho niwo buziwo butino mu Western Uganda okudobonkana kwa beshongozi hati umweshongozi nikakureba yargaha yarenga amahembe gente agira ati nahikahinkwe you understand achifuramu nkoma cause hati exit tukagenda tweshongore cyeshongo no yanyesire no akwiza nkanjiro mu cyber space yabuza manager Tony akambuza twoke cyeshongoro cyanye no chikurukirizemo ohurent zakora ninga kirakore manager yagira ate cyeshongoro nchiro konke cyeshongoro nchiza gukora munonga yaberukora ko yamuhereza likes z'abantu bashatu ati eiza no kusa cyeshongora na Emirates kazi eiza cyeshongore na Nicklee oboronde yomweshongozo ndizo wora chikore nawo exit yabanza yagenda yagira ate cyo tinkucyera yaheza kwa wiro wiki ya yegara wenka kamando nizo musho yanje omurokiviyo mutakatumanyire mbenu plan zuko ndiyo mpurani of course ndiyo ndwani ngasho yanje exit nwazira ati no manya manager ani ikiriza gukora ki ekeshongoro kucyeshongora Nicklee ni yensho ngabo kwa manager wakana manyangu exit no muntu wemuvuyo nakundwa kavuyo exit no muntu wemuvuyo nakavuyo muno na cyo ko muntu arahambo cyasuro muhimana jati ne cyasure cyinyi abo kuba exit no muntu atine muramu tuwatera umunonga kwe no muntu atine muramu rero exit nizo musanga ari hambo encha no musanga ngamukuwa daru ngobayi nebi mukuba nze simanyi nekirabika yavako bamunza ababana nabo bamanyi yavako abana bona badobonkine chuvura nze nfuba nnyo okulabika okumenyinga shuwa ntabana mbaza kurayi kubaza abana bye babakoze kirabika tebakyetegeera waliwo omwana okutuka n'abanga nesuubi obali muweddemu nagambo bakyasobola okuba kubanga obanga wakubako nogenda ku hype no hypinga nogenda kupinga kati burusi ropinga otandika okulabanga tokyalina musuubiri naye nga kisoboka nze Nicklee mbadde omuyimbi okuva dda ntuireho nduho kandi kiruho kandi niza guma yebale abwensonga ki nti nimanye kinkwenda kukora nimanya hindikire kandi nimanya yinkuza exit manager atuka nangama runo oluyimba lwa challenge tinkwenda mweshongozi wena teka Beazine era bo uli oluyimba lwa challenge temuli linya Nicklee temuli exit kubanga yali amumanyi tagenda kutuka yechange exit agenda kuliranga kayimba twakayimbye mu ngakakuteyo ngakatambu kati nga bagenda bamusayininga mutuko ne bamugamba ogogo Nicklee ekeshongoro kyagona kayako kitwala niwo wasinjire kweshongora munonga nyonke eshongora mukache kunka wahura omuntu kanda kaguruka kuri akajate ekeshongoro wakutwala ona noine mama Jeff kati yena duka nagamba kangende kati mu alpha nchidembuto hati wahurukiriza okumanya nti abantu bayine ttima okweko ritima okweje ritima kandi kakafutera cyo kureba omuntu witima tatu MC Shukran batugambira ngwiwe ngo no sitamera munonga entalanta z'abana ngo abo ujya ngo ryo wakakoba nimwe nimwe nangu talent zona zimeze geka koba kajeche no wakakoba oryo wakakoba bayimusaba kabina bagakoba soko kujya baryo barya bo mbijungu za kaberebere za kaburangire ngo abo bajya mugake wanyu kaburangire meno mwakorra to kubendera kimwe kubareba stage na wamureba na wamuraba mugamba okatuje mwa haronka activation z'ekivure twera ko muri mbarra bajya ngo reka twereze nka MC wakayi makarumo no ryo to idina byamanyi idina byagenda gukora nawe ocogera koji Dakajiyare amazina Shukran MC upcoming kaburi nyendo muzogo mwami nyaka ni kumwe wa kuna tuje stage inecho ampige santine kuna ndio zaroka kwa ataje hasana kongani batugambire kindi ngo MC Shukran omba MC bambarra abayoni bakura koze MC Shukran nomo omba MC bambarra abayoni bakura bitukureba nka abakwenda kuba echamani munonga kokali batujangu no yebanga oshangu wachitire kano tine yiwachitire yo no chigamba ochi otampamba o microphone mati manya naje kwatirika akubana naje kwatani nchenga atkanga mbe chintu chimwe okubana okora tiburi muntu nangana nakukunda ekyo choko ndo manifest ichakabi tiburi muntu wena ndo nakwendeza chakashatu
ko kushanga ujurenke kitwe mitwari 15 n'ingabiri kandi ushanga niyo rent yakushashana cy'umukora ko kakigambi tukudura konga ningamanje inkiyo wandebera hati kugira ngo anko mission amanye konga no manyo wire buwantu arire gukora musi yamanye washanga hati kugira ngo nindare ni paiso mujo tinkombiki ni paiso mujo yo mukigari yemitwara 3 n'inga 3 n'itano no manyo wire bikoze kushanga nifuno mu rwego mitwara 3 no azafutugambira ba emusaba kureba unabamano muri imbara oyirewe musika cece abo kureba unabamani ni bakitera mwenu na wabo taro no basa kuri presenting tugambe ba emusinka abashatu ninga bana tigamba bamani ni gamba bagerezeho bazo yo mani no gamba bagerezeho bashonga because we mwana izira ashangire ngamba ashikwa kushanga nti mansa nguyagezaho hata nondi oni kwise ntiko kubona ukora business yona na wana kuzenyanya buri muntu wana ari tumudaro abantu bakusima ne bakora kintu bakuze konkano bagira ngo nikirabira MC Shukran nitima ninga do nitima noteka kiragamo nitima kandi kintu point wabazo gamba ninye MC Western Uganda abakutibanyira gero cyubuzi ninye MC yakwasire kujana perform niko na performingesha yeji na kwate echwekatesha na chaba upcoming jendo buzenda kusite vami mwire stage kisha naje muyi no jumuhereza mka MC Shukran batujana umusaba Yabeshongozi sente Yabeshongozi abafutandika yija event or MC no mudete pa yechebiri yakwe chebiro bona kumuteka stage kaba bakwegura abacha amwena bakwenda makasi koganyo tingu hata sente za Yabeshongozi na upcoming muyo sente Yabeshongozi tokamanya nyenchakaro kuno mwana nakuboka kado waziro kunamurete murete no owaziro mukurete murete tine muntu kwaza ko yose shana by strategy no strategy aro muntu kereza kokata kirize mumpati yayo kusima ayo kusereza odashabaga Yabeshongozi wena se oti Kansala Amon yagara kuyimba mpa yechebiri kuteke kusejo yimbe Kansala Amon kanjeke kofira bakire bulungi waliwo omuntu okuwe sente atenga takuguze kubanga nemba yimbi tunamba fans wa abagamba ntize niwe mbera ku show na kuliko Nicklee na kuliko Shukran na kuliko editing sanyuka najja nakufuwa ngo omuntu wetukalanga ko sene nozifuwa omuntu choka bamuguze ko muje ko interview Nicklee wababazi bajja ko abayimu bate bazibajja ko kubago rude muki anze chembade njagala kuombera ku nsonga yono kati wano wendetera ekintu Mokise kye yangamba Mokise yagamba nangamba nze sidiringa na upcoming artist Mokise era yagamba yetasobola kukwata upcoming artist amuyite ku stage oba toyina kyotegeeza yadiringa n'abanene naye weebuza abanene bo bayitawo okubeera Mokise yakyogera nkyogera nkiruma tumya mu kamera waliwo nga naliwokayo makola ki yagamba gobo oli upcoming artist bakuteke ku list mbu yakuyite tebinukolera kwegamba yetabikola ate neta kirageza okulaba Kansala Amon abatume bafule ensonga Mokise tiyandibadde ensonga era oti yamanyi Mokise kinsonga atiyandibadde ensonga tiyandibadde amanyoluganda tiyandibadde ensonga y'amaanyi okuddawo ne tukitako nnyo ensonga yo naye nga omusajja legend agamba yakuleta legend yaleeta ifwe MC Shukran Mokise agamba yakuleta wera maji natandikira nze gwe manyi wano mumbala kyokolaba boba abamanyi tebogera nze MC wano mumbala na gwe manyi legendary MC yono musajja gwe tumanyi lekchocho oyo ye legendary MC kubanga yakwatanga microphone naffe twali engeri nene ogamba nensobola okubeera nga ngoyo gayi lekcho okitegera lekcho yakwatanga microphone n'owuliranga ddalanga yayimba ekiwalo kiraba yali MC nga kabejja nange we natandikira okwagala ne ngamba sobola okubeera naffe ne tukola obwa MC kuba yatuka n'abunyuka nenchikwatamu awo ne Mokise era simona Mokise era abeera mbyakubatisa nga bomanyi waliwo abantu abatakuba piki nabeera mbyakubatisa nonya ya leero nenga omulimu gwali mutali professional muki kigirete ensonga esanga amakulu muzi wa makulu kikondi yakobuza Nicklee gundi Nicklee muri barogo batugamba muri barogo batugamba mwaoroga gundi ekitenje yayimba ekitenje kyandabaho nagenda ne muroga Jamira yayimba Empire Sharp nagenda ne muroga ani omulala
warona mona mwabaroga ngamura abaze namanyi manji mu Western wano kati no mwana bamwitara tina yabadachi kuyenga duse Kampala naye mwamuroze wachi muroga kati barasta chazi kakati ensonga sokoulire barasta chazi bakoleje anti bejari mirembe jao usanga nabo barogonga beogera no kati onengeri jali ati sajja kudamu point kyo yakati wandi gambe point eliwetu omuntu yenna alemedde kukosa n'amaanyi ajaga manti bamuroze naye gota manyi sabo jeriri niwe genda ologe oba Shukran nawo itayo lwaki wagira nyere aizo webando kanero kabyange kubanga esabo liririmu jengendo kusiranyiza Amoni jengendo kujeddagala lingendo kumponi awotegede nti kusiranyi genda na wejanja bakata tosiranye oloza buzibu kyo batuka ku gondi bulakachu burakachu sagala gamentu bamuroga sagala gamentu burakachu tewali kintu kisinga kusinga okubeera okuroga ng'olulimi lwe lusooka okuroga okitegeera ebigambo ebikuvaamu ebigambo ebikuba ne bikurugamu niko kuroga abokuba burakachu nze nkimanyi tine muntu wamukozere ki wabula niwe yayihirasi kandi Dr. Shai Dr. Sai kati Dr. Sai mwebaza nti akayamanya hashemire kuba naza perfectly yamanya nti wayina okutuura abeere presenter ngasobola okupresentinga dati ebintu bya love yo program gye yafuna ku radio akikola bulungi it's on record shot in the banga lyemaze ndoza linga musolinga myaka emeka singa myaka nge no betano mukaga wano nga sitanga mukunya kwa drop shoje ndasemba yokukola wano yali ya kitenji yajja nayimba atamidde avumya abantu obwejjako weka abantu sibalalu bategeera ola abantu betukolera sibasiru wamanya omuntu kuba abakolera n'wana omuntu wakavimbo n'wana omuntu wa showbiz n'wana omuntu okwetega bo sibalalu singa kyecho tusanga olina ebivulungo n'abaana basajja ba oleti ngo bakuwa business singa bakumana toli muntu mulwaki tazikola nandi bandi bagamba alikati balina omuze gwa following olina following gwengo omuyimbi soko bulira abantu amanyago gwengo omuyimbi jakubu kingi ogwa Mweshongozi okweshonga kumala mubwire ki olina ebyeshongolo binga ba MC bino kuba kuyambira na ba DJs kitera music yawe ninga noreba olugendo lukiki ba DJ banyambire na ba MCs banyambire kunkara mubamwe abo kutekateka mu banyambire bataranya nkaba tinkwenda gamba mazina abwachi no tino kurwana na muntu abunda basaba yabaye neshonga zabachi yakoze kiyakoze ubundi taranyi mirure vibe yecheshongoro cyane yanga kukitera ubundi MC yaine fixed program tiyafu naho kunta so tinda movement yakoreje kunka kibireho cyabireho kandi nakirebe konka nindeba kugosi na waro batachikwenda kura cyangwa niza gamba wono musoba rukweta erayija kuruga Great African Radio je bare mukamaji yesebona kwaki entertainment industry ya Western nogireba nka entertainment ya industry ya Western yonyenda kutandikira ahabeshongozi bamwe ahabeshongozi emuntu yabo yabate gukora gitinkumanya omweshongozi yareba yatereke shongoro cyahingura aharutindo kikakwata ari twacibira kikatyo hariwe kikambuka Kampala we nana manyangu yatera yahisa konga itwe nkaba presenters abakutera byeshongoro byabo we nana akutwara mu nkotine magazine nyenda kubahe cyo kureberaho arimo mweshongozi mu Western region ne bamweta engineer Jovan akatereke shongoro mutesi cyakwata ni mumanya omutesi teta cyaya mutesi iyo mutesi enyuma ho akana atamburaje kumkorankora kuko yakiro mutesi hati amabegano shamwe akaza bakateka mukahanga hariho president akaba ine chivuro mwisi yashanga engineer Jova no mwanyagumu yamujya nyine chivuro ni nyendo zigereze kunyeshongora akamurika ngutamuhinire bwire akamurika ngutamuhinire bwire kandi kindi cyakana abeshongozi nabashaba nabeshengereza ba Western nyonyi no busungu ahabwa kino kwata aro gowi MC Shukran yagira ngo ibe ngo muntu shimire kubanoye yombeka ariko cyo kurebera cyo kugira ngo Black Chuck ija stage ati rumwiki mwana hatinyena ngarike mbuza beshongozi ba Western kula yeshongore cyeshongoro okansindikira link ku downloading cyeshongo cya WhatsApp yanje wansindikira link downloading cyeshongoro wagaraka wankora sisumu cyeshongoro cyanje ko tari kukitera echo ogomuse ombeshongozi ba Western ureberemo nyenda kugamba hamami Nicklee Kembo nyo kuza kumumanya hinembaga inabire ndum RMC Nicklee nkamya nyenda mwe no manyaka ibintu kuko wora upcoming no munahaye
Kansala reka upcoming Chibantu marisangu ine nono nda stage kuba mpenda akaba kuba neza stage ngashaba Nicklee omuzina rokamye ngenda kweshongo mana kino uyayeburuze akigana gumberezo wiro bakabare MC kandi egeshongoro bya Nicklee nimbetera ahagwe mtu yakwetwarizo ayo Nicklee nabasa kubabwira bakasaba yewe Nicklee nyine nawo buzare sindukumumanya ine kiyagamba kiyazo yajanguriye kuyatire cyeshongoro yaba hit yandika kwetwaza Then wagira ngo harondi je wamushangira hamukoro akayine kibo yamweta yamjati nyena kutera bachita kakuba yagira ati esete ngo wambatiziranda bye gukora leta kujya show yawe jima sangwa ije gukora buko ubyaja ngo ori akayibadara bwe badara ya panka batanyine kuyiye ondo mweshongo ati ninyenda kuvuze echeshongoro chawe nani president natakidire no kuza kuchukura tarhora haba tutakwatagara aya aka maze kubaninganiraho na DJ ogirwa mwita DJ Inox 256 no mu rwa DJ wamano murimba Rome ninyenda nawe tubase kwa tuganiraho kimwe bibiri nawe bitumutakaye baturi aha Western Uganda TV na nahari Ankole Media TV timu yone ya DJ Inox yonjora ngo nibo bakutera hansabe shongo rwa Western urekiza reka inganiro no mureke kumutwerera bigambo weza DJ Inox niba tugambira ngo ba DJ bambarira na ba MC mu maziro bwishikibwa bwambarira ngo kumulwa mu club wano teraria nimwe no bwishikibwa waza kuweza kuspininga haria ngo bwishikibona ngo bwati line wona butegerize DJ Inox 256 ngera ku Star Center Korati DJ Ready Star Center yasingo kusaba yamawe dayemia atebo yakuba twende kuba tupate Star Center Ready beba chasinzo kwata kati mu kutwara obudemu ba banks te bachayogera DJ Inox bali bavuga ngika twagaraga shonga za Western music zemuja kunsanyiwa na ensonge soka mwegede ku mokishena enze mokishena mugomanganze wamugoba zenganze Inox DJ inyimba za mokishena linzi ina ngandi ne nyimba ne mokisheza atajukira nga yewe yo muyizi na yewe nanga akavimbo mokishena akavimbo na yavimba nze njogera ndi Chogere mu kamera nze Inox ka kubulirize mokishe enyimba ze nazita kwa drive yange teziriko ate muganda wange Nicklee kamba bulire banage Nicklee ye muyimbi mbaye kwatire obara kuba wa muyimbi kwenjagara unka Nicklee bari muno baramu bange bonna Right. Era buki yakora bwe yamalo microphone ze wezadda walabanzirayo kati ekyo mutesika yayinza okukitegera nyina cyenjagala okubabuuza mwe n'abali wano kino ekibuuzo babakondo reality batakikiriza abantu gokimanyi singa nali ni muntu mubi lithani okusoka ali muyimbi mbadde simanyi yali muyimbi wajjo kimanyi lithani yali muyimbi najja nze mu kamera wali lithani yali muyimbi najja nga ali mukola nangamba njagala kuyimba nangamba music wali kusimu ne mugamba ati katwiza okuyamba engeri tuiza okumujja ku simu netumujja ku laptop oyimbe kakati kitegeeza singa nali simwagala ekisani kikoze era DJ namugamba esaawa zikoze tya ziwedde n'ekyo lithani nga yo muntu akola kitegeeza mbu naye yali ansanzeeko ng'onkola nga tanajja mu business gyenkola ne welcoming neba nungi ahoro yari tayitinde ku boborekire mwena bali aha abemba tureba aha Western UG Media TV hamwe na Ankole Media at large niye namba buze hine kibuzi cyo kindi kwenda kubuza abantu abinyi aha abo kuba n'abantu bamani kabanze muze kibuzo nsagumuzamo hine kiba kinanyenda kubuza ni kibuza mwena bashitamira aha Nicklee MC Shukran Eli hamwe na Inox na Beazine twine brand yo muri Western Uganda kandi recognized na munonga no muri Kampala ne bagimanyo mu Central MC Kacheche aine cha yambere nga MC Kacheche industry entertainment ya Western Uganda tandikire waniki banzo cyengalikire mu nchure MC Kacheche Kakowa boy Mbarara boy aine cha yambere entertainment ya Western Uganda hati naza kugira ngo tine cyayambire nza kuba nabi fine ine cyayambire kandi ni cyango munonga ine cyayambire ni cyango munonga kumkana no kugitera hansi ariyo nakitera hansi atakandi osoboro tyo kustuka nogenda ku TV egwanga nogamba oyimbe asinga mu Uganda Rasta Doga mu Western Uganda oba totukubye kigo yagenda ku TV
Kampala n'ogamba nti Rasta Dog yasinga abayimbi mu Western kweli kacheche kweli huyo mubuze huyo akulaba kacheche kweli nkusitule nkunonye jori okinambe mutwagaza ki lwaki ekintu kyaffe mwagala nnyo okukikwata ate mwagale mudde mu saidi yammwe mutukubengako mutwe okitegeera mwana bakye tulina obusungu bungi Buladi mwine akakukuru kammwe kemugenze mu kacheche buladi emirimu tetugifuna mutuwa mirimu kuba ffe tetuli bayimbi naye time ejja kutuuka nabo mumani mulaba nti bamaanyi buladi mbagamba onetaaga nkwetaaga ne tolina kwefuula wakabi ku bakyeru ffena tubuya artist n'omwana nawe ba talina gyali kacheche bamuzaala kakoba wali wakakoba goba kuzaala wali lwebikola okitegeera ffena tuziwalibwa mu tawo kitegeeza amaanyi tugenkanya amagezi tugenkanya nobona ayiribira wano nze ngenda kuyita wano ogenda kuyita nga mukulu nange nkunoonye wano ne ku odasiti tugenda kwesanga ababiri awali enjovu ebbiri wezirwanira buladi emusika cheche akola ku radio nyimba zo ku radio jakola ko bazikuba azikuba nze sigaye nti kacheche tankuba oba tanjogerako naye nti njagala baveemu eri mentality nti gurupu gye balimu yesinga nti ono nti woba osobodde omulimu obweguba guzze osobola okujja n'ogamba ne Beazine muyimbi nti ne Shukran ya MC nti nani kitegera oba nti Nicklee muyimbi kubanze waliwo ne scenario emu kukwebya ebintu ebyo byajja abaana balyoke bayimbe ku university hii babingira mu Yeneford n'abalala awo ng'omwana asobola okujja n'asayiningira emitwalo 35 ne bakuwa emitwalo 5 ekyo omwana asayiningira 35 abo tebalina awo nkugambira nti laavu y'abaana abato baveeyo tebakiyina kubanga oyagala leero okulya netomanyirwa oyo mwana gwonyize leero enkya kinaaba kitya waliwo event ya UNCC yali ku university ngaba omugenyi omukulu yali Bisi Mutuzo minister yali agirese yali Abitex abaana bayimba ng'omwana asobola okujja ne bamugamba oba ne bamugamba twakutadde Kristo y'okuyimba ne tutukana tugende nga ne sente baba wadde naye nkugamba obwo obusente obuli era ne buggwawo era noli nasigala ng'akutunulira mu that bad image nagamba nayo gayo omanyi oyo ayina bwe yampisa si bulungi kyova ffe tubaddewo ku nsi okuviira ddala mu butandikwa seeyisa bubi ate siri mube yensonga lwaki Nicklee sigenda sikoga ndinga kamiliyoni Western champion okitegeera ndi champion nze nobona akola ki nti nze mmanyi kye bayita okuyiriba kitegeeza ati mmanyi industry kubanga nze akyasinza okubeera ne love ya music ya Western Uganda nze akyasinza okwagala abayimbi ba Western Uganda ba MC ba DJ mmanyi kye kitegeeza nti eno industry bwe twegatta awamu wala tusobola ogiteeka waggulu Nicklee oyina omuyimbi gwali oyambyeko tulabogamba gwasinga labo oyina omuyimbi gwali okuteko ku mukono n'omuyambako ng'omuyimbi nga gwayagaliza Western industry ekyo kankiddemu Nicklee yakola ekibiina bakiyita Big Stars kirimu ani nani kirimu bayimba Lilipone Edmax Asnewizi na mulimu bali mitani omuwala oyo balina mu muwala omita Shina ng'oboogera nga abatakyaliwo abaabula bedda ekyo lwaki kyogera bwentyo bo omuntu wajja n'akuyamba kyayinako n'agamba kati nawe etirako tayinza kubeezaawo myaka 10 kyovula ne King Saa yava ewa Chameleon Good Life yava ewa Chameleon bagenda kubanga baali bavubuse ne when you look at Papa Sidi nono omwana mulala ndi aliyo oyo Melody bakyali wakambaliwa MC Shukran sagala onje ku kibuuzo MC Kacheche ayina kyayambye Western industry yenga ye asimu dakika ngemu omanyize nyina nyo believe gama nti omuntu ekino kyakoze bakimusimire n'ekibi kyakoze ebyo tebibulamu because n'omuntu bwafa bagamba nti ebyamusobako mukole ki musonyiwe because no one is perfect I believe wali muntu atuukiridde business zetukola though nti Kacheche problem gyayina eryemu muntu atunula nnyo kale side ezirinako kyezirinako as in what musente no. Like wonojanga oli for example truth abadenga kuli yaleta Rasta Dog yalaina nyinyi no Rasta Dog yalinga kifanani tokubye nnyo sikubye nnyo Rasta Dog yalinga kifanani right now lwaki jogera bwento Rasta Dog nga yo muntu alina bamusula mu talent eyo
Esawo no bwengamba Rasadogo taliwo kitegeeza mwali mu mweyambisa MC Kanyeje tachali manager wa Rasadogo mfuna bulungi ani ade manager huyo manager huyo yali manager MC Kanyeje naye katachali oyo yakajja kundi alani management yakatwala kyengezaako kukulaga kiri kimu omuntu bw'onzuula n'ofuna mu talent nga gwe nati talent yange esobola erina kyekongerako because may believe Rasadogo mu mbeera ze mu talent ye bamuyitiddeko batya nzijukira waliwo video trending enyo Rasadogo nga ali comedy so yayambadde jampa yakacece right ng'osuubidde ti management boba tebayinza agamba nti ono omwana katumukolereyo brand ye ng'eriko Rasadogo kisoboka okimanyi ne audience mweyimba yatuuka okuva nga tebategedde Rasadogo era abasinga tebabitegera bategera kakyekye yamuleka okitegedde kyengezaako kulaga nti ekyo kyekize ne kibakonyaga ne Josh Case muyimbi tusamanijinga muyimbi mwena mwagala NDS mwagala oba bakabiri ono agenda kusaba interview omukuba nomugaa nze interview yange so tusamanijinga muyimbi ate ekyo gywadobula pushing omuyimbi o brand yo kubanga gyofunamu ki sente kati bagenda okulaba nga golo zaabwe ziganye bamutega kuta ate bagambe ekintu kimu Katonda gwe yataddeko omukono Rasadogo yamugenda mulamwewo kwegamba MC Shukran agezaako okulaga gwe kakyekye nti omusajja wamweyambisa n'omusuulawo kati siya baji timu nene waliwo okusanga nga ate tuyinza okugamba nti yali maneja wa kakyekye oli omwana yali maneja no ate nga ne kakyekye eriyambako obuyambi ekyo nakyo kisoboka nogyosanga nga kakyekye bamuyambisa kufuna connections kuba ekyo kyo kisoboka naga kateze manyi Douglas nyina katisi abali batano bange bajogera nabo bayinza omwana ono platform nosanga kakyekye aduse waddaga namugaa mwana Rasadogo muyiseewo nogyosanga ayise ewakati namugaa Rasadogo muyiseewo naye nga ate bamweyambisa bweyambisaka ne kakyekye nayinza okizera oluvannyuma nagamba nasitayinza waneyambisa kuki promotinga muyimbi waabwe olina obuwino nti yali maneja we tiyali maneja we maneja we yaliwo ekyo twala kinako bwino wabula gwe tumanyi eyali maneja wa Rasadogo yali Josh Case nani omulalawo ne Jungu etwali tukoze eki etwali tumanyi nti ne media platform za Rasadogo Josh yazirwaninganga ofunye bulungi kakitegeeza zonna kati zaabu kakitegeeza nti tube muno omutima ogamba nti woba oyambi kale baganda bange sagala nkuyiseeko muzindalo MC Kakyekye alina kyayamba industry ayambye eki alina abaana bayisire twarebera baha ekyo kugira ngu turebera munongo mu kiri negative kugira ngu kinge cyakoze tugambire manya bayambire nyonye ndo tugambe Kakyekye ayambire obuno ningi yabona kumanya Rasadogo tukata kumanya twamanya habwe ondizo za kumentioninga abo kati kubamanya bona mwera katuyamba ya leta Rasadogo akareto uyarese kuko engere icyo kiringu na yamba rukurekura ndakumanya nakwata rukurekura unakwata kintu akakisiya muhero akakwata kintu akakisiya muhero ukahingo alendoza ne Kakyekye yatiamu manyi ati na moyo tobanye naye yamana yamulisa bwere naga busajja buno kugenda bora buno yewe kindi shuwa amyamukuba yewe kindi shuwa stage yarajimpira Kakyekye yes yarajimpira otamuhire sense tinga muhire sense big up oyo wakabikonka yamba oyo baganda banje abarukundeba Western Media TV hamwe na Ankole Media TV nitwe bantu abakisingireyo okutambuza entertainment erukwatana ba celebrities zo muhanga wote abirebera Western UG weza Ankole Media ekintu kibatiri kiti kambuze kibuzo abasajja bambadde ensabusabi omanyi bire bitutu byogera abagamye ensonga esayina makutu tuzwa makutu zemba njagala abasajja bonna bajje oshegedde tutuule babe opening twogere nabo nga batulaba nga sibagamba nti ate kuli ayogedde tyane nti starboy nti eno nakino wakizannyo oti ye Kakyekye baba wakala kubye mwogedeko agenda kuva abeera ayogere bayina mentality egamba nti wano fete tuli mukubakuba wabula tuli mukwogera mazima okitegeeza naye abeera alagensi nti neddala kino kiki oba kino kibeere nga kiri kubanga nze singa Kakyekye kuba nze muganda waffe ate mwagala nnyo ne Kakyekye yandaga obunafu ku kusho ya Purple Party mutuufu Kakyekye g'olupresentinga Western oyagala nkaabe
abana bali mukubakuba mu maaso go bana bo go balese ngwizo kuba tebwadde na 10 naye nga abana bo region yo bana bo western kweringa nze nikiringa nyumiridde wano osobola okukwata ku tippo nga nkulaba osobola okukwata ku truth goba wenkana masugamba yamalanga shewedde nateeka ku mikutu gye gya social media nawandika content waraba comments abana zibamuteerako nati tubeerako naffe tubiraba waraba comments abana nga bamunenya kimunange kyemugamba lwaki okkiriza abaana bo babakubenga wundi ng'ate gwosobola gwe eddoboozi lyawe kubanga gwe balabirako wandibadde ogamana nga dagalasi ndi ku management nekino kyemukoze ewake wange kifu mukyuseemuko nga kyeyakola Rwegi okitegeera anze kyenagamba nti Rwegi era yakola nnyo nene Rwegi amanyi yatuuka n'anafuwa nze singa nali Rwegi sho yali egenda kukomaawo nali sobola kukkiriza sho kubeereza nali sigenda kuyimba nali ngenda nkukulagira kandi nza kulagira sho abanyankole batayi banje nimwe mahaji bitu nimwe mutubiseho atera omwana tuleba ebyo ebirungi bye tukoze mu bitusimire n'ebibi mu tusonyi because tusobyamu oluusi ate njagala mugane mukkirize MCing industry kuba fraternity yaba MC erina kyeyambye ku music wa Western Uganda ate yambye etyanga naawe nakubuuza ba MC bomanyi boolaba mu Western Uganda waganye okuboogera asigama musaganye okuboogera no abana bamanyi ani kubanga it's on record olo omuntu omu eyajja ku TV nambuuza naye goze mbala oli bali musomeka n'abasina nagomanyiyo but no reality is njagala mulabe omuntu abaso nawo kandete ekyo kabira ku kyakunana wano gwange nnyo oyo kyali wange ava lukunjiri abadde kabaali ali lukunjiri abadde ku Bona FM eyo gyava ayinza okufuuka omusajja ow'amaanyi kubanga competition yaabwe ntono naye gwe weebuuze lwaki kunana gamba no kaŋŋende embalala kubanga akimanyi embalala wano wazze kigenda mwanguyira okulaba ensobi ze n'okutereeza wakawe kubanga eri alaba nti competition isiyamanyi kabali oli bayimusomeka bamanyi manyiyo omu manyiko Austin ne percent right nze bemanyiyo ageza mani tomumanyi fact za mani osege kakati nze wenja nengamba nti kunana MC mulungi baita tibonna mutegeera omulala mulungi omulala omanyayo Lithan MC naye mulungi naye kawelisiyengiyozi nze kugamba nganze nabuuza Shukran when you look at MC Gaza MC Gaza bless mulungi kati nno nkugamba ffe osegedde ate ina kyotamanyi Gaza ina ekintu kyasobola okukola bano ba MC kati kyebatasobola bakunana kyebatasobola balita kyebatasobola ayina ekyama ekimulimu naye ekyo nkyogedde kubanga video tevunda mulitunuulira Gaza singa abeera ku Saturday eyo gyaliko mulitunuulira Gaza mu myaka 3 oba 4 mu maaso omuyaya abasobera tuyinawo ba female MC wano ani nze basibamanyi toyina mu female MC bamanyi baawo gwena toyina MC oyo MC abadde ayogera kwa MC banne okitegera naye nze nga DJ manti banja akubuuza kuba DJ nze nga DJ etukiveeko naniyo ninkora nina omuntu okukola this guy is perfect am I not being a DJ me I can do MCing sobola okukora okitegera so mba amanyi ensobi weziri when I'm rocking MCs in Barara in Western not even in Barara Kunana is the best MC for a DJ okitegera kubanga Kunana n'omuntu akubasa I've been telling him Kunana bulijoni I'm open on the camera now bulijoni tumugambira Kunana n'omuntu akumakosi twakweta feda is someone who knows music okitegera when you work with Kunana nono hura you're doing the right thing omuntu ndije wakabira kubasa ku NKORE je please listen Lithan MC also on DJ no mangu but when we come to reality there is someone better than him mtakubana hapo buli muntu anabasa kuba mweshongozi onga tugiye kuwa yeshongora so
MC Gaza is MC wakabi by the way. Gaza bless. Gaza bless is a good MC. Onkano muntu ati nabura makantu kache. Nabura mu directive so kuja Gaza when you're working with a DJ do this. Waba Gaza atukanga muri mu baranga muri mu hype. Puro. Checho. Kati kiriwo kiribwe nga DJ ngawo obuzungu. Aito MC Gaza bless awa. Oyo Gaza chali wange naye. Gaza is my friend. Gaza MC mulungi nyo naye just mubara bura mu just ka directives Gaza college kitegera naye kati bodda kubevura bwe bashukura de bamanyi kale zenja kugamba bakiriza bagane linda ko Shukran Kacheche mu masoga kame Kacheche oli MC wa region Kunana olwa MC wa region Lithani oli MC wa region mbweno mbitule ntukola nabihanga Shukran Western Uganda because Kampala mazima galindi bali mikwano jaffe era mukimanyi Kacheche Kampala ina club za bagamba Kacheche Kampala ina club za ina muna yite obaru akubiri noro club bangamba bugambira amanya club ki kati mukirize amunyakola kajana kizirekende tuli ba MC ba region nuko mazima tuli abambara and you are proud Western Uganda because echo kitireho nabandi bakutiriho nabandi batiriho because we back tutandike ibintu bakandi bayomba n'abandi batongana so there is no point waje ngo ba female MC do kubamanyi konka Beazine we MC mukazi ori kumanya mu Western Uganda udakike moja tunakajera yo naba banikiri tukuba following nijana kambara nagaruka naba following ati Kacheche ni nani mu comparing nikoko kura rwenzori rero ato muntu yanyo akwa spinninga yanyo pot wota na jati nanyo rwenzori kujangu wenka we ayiyambiri Kacheche arwata ambiri izina Kacheche ritambiri ungaka Western region at industry music chine chatiro chama aharigana ni 2%. Tune ba female artists from Western. Female artists, female MCs. Female bakora nkai. Mabara bakwayipinga abantu kushemererwa gukora ki nimpurari yabakwega ari yabakwego bwa MC nimbahurira nibega Monti tine MC mukazo MC nemwa nataramu no bijali kwega umanyirira ukiriza jagala je linda ko soketokere Shukran linda ko tuino kiriza mu Western tuina mba MC ngawa omanyi wabamenye bakoko wabamenye no zesayo gende sibamanyi omanyi bamenye tabamanyi ari mabakwega tamanyi usitegera Shukran ngambe tamanyi nayenzo kusinzira sagala nyo bintu byakuba nyo usitegera Western tuina mu retro doza mu manyi bamuwanikane ku poster mukize sawa zino bweba ogera kuba female MC wali linda ko kusonga ya Kacheche no linda ko sayo Beazine promotion of Western ate taina chakoze ku Western kubanga nze olusi tambula nye Kampala tegera naye eri Kacheche bamumanyi nyo tino weno naye teni no mugamba Kacheche has done some big on our industry naye teni no mugamba kiri kimu Kacheche bwava wano sawa zinonga nagendera dare central simu wa mwaka kumuku bawo manyiro ati bali ba mu West Boro kubanga zentambula nenyo mtenyo bera mu ibara yeyo nepita itamu naye oyo guy has done something big to Western tekera wako nga 70 kwa 100 elaita gamba chimoti tene mbona nyochi ndikwenda kugamba MC Kacheche ningo kuba ori isheka oina bana bawe haza bana bawe orukubejunisa okugiye cywatunga orisheka bena bwanyuma yo kutunga cywabihamu ati yo bana ukabari just no bakunda kugira ngo umwana nabasa kwiko bantanka ayibe ipaparo rete muri gihe hamumuka bona ati MC Kacheche tingatira mu kinde cyakoze akoze bonka aye ekinkwenda kumushaba MC Kacheche kinkushaba mu bana wanje kwatanisa na Yabeshongozi ba Western region kandi obateka mu kitinisa abo kuba umuntu ko kumekitinisa na una ko kitinisa
ogumwana wanje yagira ngo ekimurefire abo mwana Kampala nabo kugira ngo abeshongozi ba Western no mextins hatse bo kwixtins yukora batachibahire nogira ngo umuntu ko kwaka amadero kagateka mutoka tembo kikayiguru ukagasindika kagwa hansi noja kutemba no kokwe ogasindika kagwa hansi ekirabere mwegendereza Shukran yakomyewo buto banyari banje Tuna mala program. maririza Kama microphone. yogeraze Ta sokote. Mwaso gwe. yogera Kine kintu njagala nkibagebeke kintu kimu. Nze mu bintu byakola sikola competition ate seru malulimi. Shukran nino seru malulimi ate ne mayina nge siri mwangu. Naye ngabo nabagambye nti omuntu akoze bamusime njagala nakando kateme bulungi. Ngabiri njagala okateme bulungi. Anje ko garubi. Nabagambye nti omuntu akoze omusime nti akoze. Ofunye kyengamba. Naye nze togenda comparing no ngamba nti tulina ba MC abakyala. Nga tonna kulosinga bihari kati mbasi kufuna ofunye kyengamba tonna kwata ko mitwala 5 gamba lecho ezo abanyankole bagenda kumushonje ku page ye agamata ni wasabuli balo rusunga gamba mzafute lebe shokwe abanyankole bo batusani balo nyankole kola ki mvako kitegeza nti oyo abayina kyakoze agenda kufuna following ekamwenje erukunjiri wa because in region ya free ofunye kyenga eyo credit naye kakati go omuntu kwenyizo gamba iso record nagamba kutwalina ku share kati gambe Rachel yeke nyini sponsor yenna wabali yayimiriza weevu echo kirizo gane buli muntu ngategeka shaga basinga afuna sponsor kanyamba ko onfunye bulungi share ija ina sponsor na musango sponsor esanyu lyawulira n'ekyo kusupportinga gobanzo obona brand yo kujogerako awo ni wezi milioni 10 zitwala omwana tukoloka joko kumugamba mwana ongude ka t-shirt ayo ongude ka t-shirt mwana jango kamwambaze just for fun you know Rachel maso be yimya nangamba mwana nze ndi brand yebe sibikola fuck uri brand turukwendera ninyenda mbagambire lizoba abanyana bita babari behind the cameras twatine yo asubani ati Kansala Amon sasire kuteganya ekizibe kitwine Shukran adya champion adya naba bandi twatine ekitwisire twena industry yona music yonga at MC yingi n'abantu abakuru obutatuhereza respect abari kwija edesha wazo wakachina takupa platform keje turubunchiko ngumanya takujukwa reka kuja mutokumanya edesha uri muno okora nanye ngi wankore media uri musya diye mutarakukora ire kintu cyawe did put there that account kwa kashija ngo guyija kore kinakora at connection eje at connection itwe na wadire so ejo bondage niyo tutine hano kandi yeri mune turemesa kurabo so bakachina bakacece abona bine platforms watagane tumanyinga engeri de muyiriba okufulumya audio okufulumya ruyimba okupromotinga ruyimba okuwandika ruyimba buli kikyetaaga sente so aho kuza kushika soreza ekyeshongoro oshanga otachine sente wakireba kola video kola there are a lot of things naye gwe temuyina okola kiri kimu Beazine kola mukwano gonga Inox ne Inox akolenga mukwano you must play your song oba kwenda oba takwenda because your friends and ekindi you always see these nights in Kampala oleba like Dagarasa in the night at the same poster hariho cuts hariho Felix Stewart hariho ati was how is this guy going to pay them those guys I made research I went there I made research however they don't even give them money takuhereza nazama no nakora night was successful they pay him afunamu next time naga katsika kuba nakora the same show he does the MC next time so that's that in church that's to promoting mu Western askara tuka promoting music yetu tuka promoting in music industry yetu askara tukazara hii mwebare mnonga mwebare mnonga mwena banyari banje aba ne batureba elizoba twakora baneka ganye elizoba twakora
banyari banje abantu bandeba aha Western Media TV hamwe na NKORE Media TV mwe bari munonga bakutureba erizoba twabasa kwantu ukora aha One Drop Gardens wa Musio Rugazi no twabasa kwantu ukora n'abanywana bitu aba bari kamera tubebaza munonga twine munwana witu Asumani yabari kamera on behalf of NKORE Media kandi twine na Mile Martins nawe yabari kamera on behalf of Western Media TV turonde kubareba ku mentioninga ho omba bagamba haha okura ngo niyo yeta 50 ningoronde DM swaga Asumani Beazine kuna nono Ninyenda kohereza big up aharia umusije wa mano barukweta DM Swaga oryo wa mano munonga ibyo rukora mukama basekwana kompero mutisha kandi nyano kwebaza team yone itwa batwinaha Nicklee Kembo Western Champion MC Shukran King batwine home nyano witu yaje ndani bamweta Elijah na kwa kuleta African Radio twatwine DJ Inox 256 twatwine na Beazine Seremu wa Mara mwe bari munonga ikintu cyangwa kitambuza okuroje munonga muri abakabi mukama bangumbi Nicklee Kembo run this, Hilo pan this. Massive production. This is too much. Give me fire too much. And I want your body touch, Valentine whoever such. Get songs on the izina nwenya mate. Abishukuru batukope, binenkuru, bishenkuru batwaza bata. Anifa. Wantera kashija Yoreta karija Wantera kashija